Katho na chano tubakwithirwa kiona kanya kangioro Weru aina kwatanira nao ni Nteto chietu nkairigira tukekune ndene thirite rinjana yagiri nkwatio ni Nteto chietu oro Weru aya tukitha tukimurika mantu kathomba kinyege kigomano kira kigwithira kigita na mbere ndeni ya county ya Uasin Gishu kyo kungwira nende miaka inana ya Devolution mantu thirite ya gita na mbere na kurugurua ni rais wa ndiguru ya Kenya tukitha nyato kele kia siasa cha county ya Meru koneka komata ora ko kende mbere yara tukirite orito Nteto chietu. Munini wa ngabana motumantu edinge guchumiria kurega na miario yate ni baruite na ngabana na chuno ngari ore kariba yembe baumwira arie Werune. Ekundi mwanya guchumiria guthetera ngabana kawira Mwangaza na karambuka lemiba kiwane kuriba batire kwa wakanya utongeriene. Mukari omwati anis kuandikira rwanyiro wa IECC akenda mubunge wa gisio kiugo chunkono aneungumania na wamba kwa CDF. Nawe Rais Ruto kuruguria kigomano kebinana kia makaunti ya kiuga te county ketha granende kia mukirambe cha kuriona bakarwa kinyana mantu egia ungumania. Oneto mathithi oro Weru ni Cindy Karuitha na ngetwa PHINEAS IMAANA Nteto chiaweru da mwikamberia da ichuchiongwa. Gikundi kimwe na rietwa Peace Ambassadors ikichumirite na gutetera mubunge wa Weru county ya Meru karambuka ile mienyuma yekyo kwetwa ari umwe wa bunge parane ndi bateragia burumbunge owete kuria kwaria mbunge tikuga mutongeria ati kuritangwe baitariria ni bonete ngoye kimaturene mutugikare na ripoti. Ntukuinka inyuma ya riboti esko kandi kumira na mubunge wa Ekuru ja Meru Elizabeth Kairemia konani ade wabaire kumande wa bunge barabataragia bunge nene na ndege kundi kya Meru Peace Ambassadors negeshumirite gutetera mubunge uju bakiuga kwali ambunge tekukoleta kamerandi ya witi na mbere matureni kira kina bata muno kire batwe ingogiro go twitera naja ande mashinani itwara bange baragia narambungera ne bakiri na rwaria lakini utikyo bombera kujukia mbunge batoretera katukwire mama safi batu tutathurite mugambi na ikethera ne agambi twathurite ibaba ingi batwire mbunge ubega mbara lakini utinto tuona bwa karibane bakuga mwankira na rwako mwankajumwe ne barikite kuona ngugia mubunge uju tugakuria mama no tuitona katika kurari na andu andene Meru county iyo gwora pira ya ngwataniro kire atongeria ba county assembly ba executive Meru county na atongeria ba national government acha gwatunda rene ejere na ndona na bakuya baya na milioni ijere ontu utemuradi ngwe bathi ndene Meru mende pukinyo mwe yukinya kyangone kiu itonete na jukiti ana baba ingi mono aike skuru meanya asoka igitare kurale no kamina rungamite na Meru na ara kurale ampara arunga mabo tuonete ugwe kinya ukireta investors ndene Meru county tuonete ukiriungana na deputy president munkabeja kwariria manto jakawa na muthiene kiria karibane bakuga kiri siasa cha mwaka jwa ngirijire 27 bagategera ngugyo ira mutongeria ritite kenda bakamuchoke gitine kiu kairi batu tukamaka kagothithetie jabangira bakuringa siasa yao ibaringa buru na batukona tukaba makira itukurukanite abo untu ukinge ibithe ngwithirikare na gukwinge nyotinda kwa lecho nko na aro tiko kuona na tutikumakira twakumakira na ngwira kurita na itumionete na kuwita na mbere gwita ngugi kungena kwe kundi kimwe ke Ekuru na ritwa Southiment Cultural Women Forum kira gitongeretwe ni Pastor Irene Muthoni Geshumirite kumeneria atongeria barabakuga noka bagweketha ngabana wa Meru kawira Mwangaza bakiuga boti bwangabana bategete indi ni utongeria bo mwana wa mware bakurwana nabu ala bakuga bo bakagitenya na batekira bakethiro bagikaria ngabana Mwangaza unerekondire aremerwe ni ngabana bau kaberene guchuka gitine kiongabana kwa ipindi kya biiri itwanete egita riria Mwekuru athurwa ikenda agatongereria
antu arume ibakurwa na utongeria bwa mwana omwari mutongeria wa mwekuru atiwe mwekuru naewe gitio kira gikiawe na turiuga mwekuru riria athurwa ambiria kwagirwa gitio batu turi ekuru ba Southiment untu boibo twagitie inya tukwenda kuna mianka turi ekuru ndani ya Meru County tuge arume bathurwe bathana miaka 5 in Meru County ngavana wetu mwekuru twina witikio akathana miaka 10 kurukie kurubani bakuga bone bonete na ne banganiri ni uriti ngugi bwanga na mwangaza bonete maendeleo iko sawa kithomo igi kithongi sibitari cietu ciri na ndawa mashukuru ana ibakuthoma mbasari ana betu ibaei mudiene kuithirite ukigia mwanki jwa gisiasa Jamiru kumania na riboti irathuranira saresu muteteri wa kioto kia mwingi areikire kirirwangi rwa EACC kire kuruba ni borotete saresu bakiwa kuri na atongeria bakumwikira inya na nyuma kenda karona na utongeria bwanga na mwangaza na nkuruki kinya kwithira bakimeneria mubunge wa Tigania East Mpuro wa Bori bakiwa kinya wari nyuma ya saresu mama genkevo Mpuro wa Bori ndaumira gugukania raja ire na raja thatu na ndingukanetie maita maingi ndene TV-ine butigane na mami wetu ngavana saresu itukumenya kwena mtore nyumeku ogogo fandi kendo thukia ngavana wetu na ikyo giotoma ufandwa no ntoba 2027 twekwira atiri soka kibau bagukwa mbesa obera tutemakira mbesa tutebamakira kuthukiria mama rietwa tukaba makira ngugira bakorita marumi zatebotethia kugia senati na kotini gutebotethia kwa wito kwenda gukwira saresio uratuthukiria sibitari yetu Southiment azenje kimu ukore mwanio na ndei mama ocokera otonga mama ogatona tojonge nuoberira mama au mubera atekira otetio kwezokiuga no kwaria Murungu ende otemto araia Murungu orumana zagwe Mpuro otemurungu araia neo inkama araia neo na to kwenda kwera atere tokombani Southiment Magishigo mbunge kia Southiment nke reporter Nteto Weru rea kwa rieto ni mutugi kare Mweni uangabana mutuma ntwethi ingi arubichine kia ugete utingari achuni akiwa antuire kwetha nende chetanda kwa mitandao nene chiorongo akiaria ugete atitikiria antubethira baimo menene thakia na ngabana atetera nende ende akethira ageta na mbere kuritaniria ngwe nwe ya munini wokia muthuri murioki na Nteto nkuruki na ni unontu ndiria kenda bua ukethira ningari ya deputy governor Isaac Mutuma twethingia mantu yau ni urongo utingare kwa yukitwe ngare kwa official iyo ndineo ujo ni munini wa gavana wa Meru na mutimo nteithinkia achiumirite na kwithwa kiregana ripoti ria ikumirite ati na tunyingari akiuga we na ngari we na obicio ne kwita ngugi bwega ngari ye kwa official vehicle ya deputy governor wa Meru ye sawa ofisi ye kwa ya deputy governor netete bwea amno bubu mutuma nteithinkia ugite we atiomba kubaga gwi siasa akithaika bata kirwetha iji igutetheria gavana wa Meru kwera mwangaza kiruti ngugi kwau ngugi kwa ndere deputy governor wa mama niko support her excellency aki execute the mandate era constitution na ntoba Meru bamwete kuritira Ameru ngugi. I will support her excellency kurita ngugi 100% for 5 years na ngai atoe miaka ingi and as long as we are here in this office, as long as I'm the deputy governor, ugeta kinyawe urota tikuthwania ukarota Mutuma ari the aita opposite ya ofisi yawe ira wonimpei ya kusupport the governor au adhere to the mandate ya ofisi yakwa na support mama nikenda antoba Meru batethe amnubu augitanda bra kuambeche chiurite ofisi ne governor au akaba kumaka nuranga gavana wa Meru kwera mwangaza agwita matora na gwita ngugi
So I don't know ina makosa yari ni nonto ni Governor Kawira Mwangaza otumira mbecha ite mashinani wikiria wananchi ba Meru maendeleo kana ni nonto aweta Southern Korea kuria development partners kana ni nonto aweta different places both within the country na outside kuserve Antobame amna bubu kongenda kumweja nikirira ofisini ya Gavana no egindo nikimathi agutegere kuonekana thaiji na antu bara bakondo ichitibyo Gavana bakwenda kwakagia Gavana na wakibera uju. Otherwise to tear us round down ni small bumps iko erected jipangeni bwitikanĩrie babwiga kebere gikobia na kinyabara bambasi barankuona secretary general no akebanga Nteto jiawe inkwenda bobanganie ni buite omwe na bwari ike gwita omwe butwire noe ou twithanire 2027 na mama bushinde endere kumiki Meru happy. Ambubu augite watho ibwete Gavana kanyaga kake mantu ya wandikani ofisini yawe category ijere chia employees especially office ya Gavana kuinera itagwa partisan staff. Partisan staff ni bara Gavana wengwa directly ya anenkairo kanya akerwa ne kedira ni security person waku ugo ri Gavana choago wengwa directly security person waku kedira ni PA personal assistant choan directly personal assistant yo kudira nyama imbrother ye ali bodyguard yo kote makosa jareu kinya mwana okwo kwithira bodyguard yo kote makosa jareu ni hata bukwenda guchuira kinya Gavana bodyguard wawe ni hata bukwenda guchuira Gavana PA wawe. So PA kwithira ari mwana okwa kana sister okwa kana u guti makosa jareu whatsoever na kimantu cyo tumiri mbecha ofisini ya Gavana nondo kijo kithikari ndiru na ari murungamiri ofisi ya Gavana ugite uju thirikari ni kwenda kwira antu betu bakathikiria antu bara baibere na bagakobia nontu bakwenda kubairia mbeca cia thirikari na ciora itumairo cia recurrent expenditure ugeto utarend delegation wone delegation yene antu ethire ibana batano utege kisheria na job group we muntu imbesha ingana watara mbesha uchiondhe then no wikire account ine ya muntu umwe kuma au ajukia aita mbesha ile noe agaire baba muntu etiterwo ngori ndenda kuria kiuria kaka kamatairie nabyo kenda thikirwa mbesha eja gwita nacio eta bachwara bakamama bacho taxi nao nontu tiko karuta ndege na ngari ya Gavana ajo yuita ni Singapore. So mantu jau ijanjas kukoroga antu akiri kenda to slow down ki maendeleo na itu kwenda kuga very clearly maendeleo ya Meru jati slow down. Ngiripotera Weru TV betabu duri muriuki Kita nokau na bakariba mabakuma Ntere Chembe ni bauritie Deputy Governor Mutumawe Kawira ne ngwataniro yakina Gavana Kawira nyuma Nteto kumboka akaire ate na chuni ngari yake kurikiba wete Gavana Kawira na bati kumaruka ubichine kumane na mantu yegyo tumiri bodo kubombecha chemuinge Nicholas Chabari na tutaririe chunkuruki Kawira ati yete mbesa nikakwenda otethia ndo nikenda anani antu bonde anonto athura ni atolaite na kendo nikenda atiogeria atia kendo ginya cicionekana barira mwanka athaino rwaria rwarugwete mwanki county ya Meru ni rwarukuga ati kwina milioni 40 anachiere chithutitwe ni antu ukiumbe kuma kiri thirikari ya county ya Meru indi nabo athingati bamwe bakuma Nterino Chegembe Gavana Kawira Mwangaza bebumeretie na kumuthetera bakiuga gutire wamba aburi kiri thirikari ino ya county ya Meru. Please mtu narite ngwirerewe nareke kurwa na Gavana Nteto Kawira Mwangaza ni bishop ate mantu kinya ya mainge ntisimbi nyeburi abwe musumburaira kwa ubatu mantu ya ubwe nayo kinya yu na salesio yorongo yonthe buru ngwetekania na yorongo utio ya kuintapia ke Kawira nonto bureta bwagaranthe mporo abori na kathuri murunge boka banga Nteto iteko bwe nombi bwanjiranireti Kawira kumarira ukumirete nekiebo mwaetikire kia taturitere ngwe lakini ndrebwera atire bwasindero imwekethano nkibere ne bosindire eginyo yabwo yayo no bwasindrwa Thaa kuonekana mtu kwenda otuonia umabora buture thirikari ne iro ruba muingilia kenda ba muringa kiongo antu bamero batekamenye umabora butura thirikari ne kaba wekira Gavana wetu mantu ya amba Gavana wetu atemya kurakija kithirikari yewe na no kuritangui kutumbikana mtu yake antu barote ya ne ya beya ringi ni kampuru aburi bakurumanga Gavana wetu
no ntata na byo agakwirtana ikinya to nenge akinya kintu kira ena keke akega kuriwa kya musara ankuria rinya mama agiro na guya mbeca ngasi mbeca ire kwa guya ore mama guita musara yawe nusu ngavana agarita mbia ciawe nusu cietagire okolea agethwo na boguya mbeca no garo minya Nteto icio okolea agaria egari ntobiki ondone ende mwakoro wete nya kuromba mbia atakuria ndona atakuria sponsors bange kenda bamwambia cia otethia na bamero kando na ira cia budget no antu bakomeria buruku wae na kuya mbeca kwenda kwera kathuri na mporo abori na mwambi manyara ibareke kwaroi bathiria na bakawera kana ritingo bakawera bara nini nikenda baminyora bakura kawera kana kaenda baminyo bawikira kawera mawamba kawera ni gavana na bishop na kinyanto abe atarete babengi ko ni a Kristo na bishop ku Nteto ikurito cia wamba yuno rongo na napo karande oteri ni ndene salesio mwambi bakarinde na oteri na kathuri muruge na robi na mpura abori bakebanga ora bakia kwari orongo na gorera na rurukiri rwe munthi Nteto chitumukire kairikirikana ati nkari iya munini wa gavana nerekete na kochone thirikari na kinya kuri na kompyuta kuma akiri irwangi irwa mantu mege kigina na choijo chitwe na Nteto ino chiathi na mbena okano gukurukira mutandao wa Facebook wa munini wa gavana ende nabo akalibaba bali ugaibwega gavana no yakaibu mageria na kinya munini igwake gitaria mantu makumira kinya we na kaumira akatheria mantu our deputy governor tumwendete muno turi embe na ituiche no tukabirite nyobisi nere mama turi embe lakini tote kwende embe tukaraya gatwipata ndi paso ya thina ira sikwiro bisi ya mama na batiro turawazi ora mbere ne gwire aroma kidete rera mama impicha wa na aroma kidete na gwatu na kabirite mama na nakabirite thirikari yake lakini thai Nteto ira cia ira no gatugwa ndageto muyembe na akiri na turaye wazi nyawe akawa musimamo yawe akaroama na thirikari nikenda batu antu bembe tutakara agatutumite umwe wetu kuruyana gavana kwa kinya woni deputy governor na tore akari wasi mantu ya kwendelea na akaromanga na akarongamana na gavaneto nikenda antu bara bakwiya koroma nyume deputy gavana bakiwa ngangari mantu angari kana wamba nikenda bombo batomekia nonto thina ye ya gwatuka irio ri toragire kweteka ende wa mutuma wa batu itoria wa twele simbi byongwa biendelea kenda batu twe antu bamero ko tuka itokomenya uma na wa itoria okuwa bobo kwendelea Kumagebe North Petan Class Chabari Ripoti ya nkiama ya korona murimo yomukingo NSDCC ironania antu ngiri kenda mana ngiri mwanja mana kenda mwengo dhatu na mwanja baina murimo mukingo nkuruki ripoti ironania mwembe na chuka icho chidhirete nendi kinyi kiongeleka kana kiongela kire chunche kia murimo yurayu idhirete nendi ukioneka kunyilia kiri antu bao kurbati atika miaki ya 10 na 19 Mwaniketo Nteto Boniface Mongera na utoa ripoti ye Ripoti erua kurekererwa ngirwa thirikari National Epidemic Disease Control Council gukone mantu amuri moja mukingo ne kaunti Thaa nithi nio iriona ojo mbere Burundi ne kaunti Thaa nithi antu ngiri mogwanja magana kenda 37 ibo batura na virusi ya muri moja mukingo itha nkumi njeganio kwa miaka 6 irithiri na bentu rwa kwithirwa begoto virusi ya muri moja mukingo ni thiritu ina mitene ne kaunti Thaa nithi na mwana 80 na ijiri kana 2%. Ndene sub-county cha kaunti Thaa nithi ojo ni virusi ya muri moja mukingo bithirito bieku kana na gichonko prevalence rate. Sub-county ya Mothambe ni tongerete na virusi biberu na mwana 5 yachoke thingatirwa sub-county ya Chuka na Mwembe na mwana 3 sub-county ya Gambang'ombe na Tharaka South ethiri na mwana 2 Tharaka North yo na mwana 1 mnaku ripoti yeriuga sub-county ya Mwembe na sub-county ya Chuka icho chitongerete na virusi biberu kirendu kembethe yakuwa miaka ya 19 na mwana 50 mpongeri ejo ripoti jirita na mbere ikona ni atiri mungana jorumire ne kaunti Thaa nithi 63 ibo benda na betikere gutumira bibira kubangocheri kana condom na wingi nkoroke mungana 49 jwe koro betariria Nteto eze bakawa baba ibarabe na meshi na bangi barabati kulikana kugurana
Enge nakyo ripoti icoke ko kwithirito kwinongere kubwa ntu barakwithira bakende miri yao na mungana jo 58 kwa miaka iriri thiri ara mungana jo 39 jo nduke mbethe yakwa miaka 10 mwaka miaka 19 bobo bwa kenda bwa 10 NDCCC besho bako mungana jo ntu barakarano kende ne county Tharakanithi imirongo iri ni 3.6 oringithanite na county Miro iri na mungana jo 19 Gaturumuinya reporter Ntoshero TV kuma jake ngine nekineke mshoni robi mbita Boniface Mongera no nekuma kenda tonende ya Boniface Mongera tukida tukiona kanyaka kunoka indi ukadroge takora incho karete oringi anda twingi Nairobi is becoming a very dangerous place. Mimi nadhani hido ndio ilifanya brother wangu akauawa. Sasa hizi sina tuko nazo. Okay, but si we are dead. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. Mnajua kuna mtu atatoka hapa kabla nione hiyo ganji? Hata afadhali tuichome. Takuangusha hapa hivi saa hii. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinyakambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionthe jamurano na kinya mucemanio turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mantu mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa michetho ya twana ruterene rwa ruginabu ituruga bya kura bibiega bya mithemba yonthe kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bya kurumaniria irio bya muthenya chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gweta Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo kugwata mantu nkuruki turiongerekire mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Bueno, tubokudira itete na mbere kuatanira nawo nikienda tuchedo tuchokana ni atinende mukari mwa kumatia nies na ndekirete nkiama ya kurwana ungumania EACC ya kenda chunkona mubunge wagisio kiomporo waburia kiwa na gutumira bodo kumbeche che mwingi mukariona rietwa Jackson kiremi ya ugeta mporo na uneto watho kire wayani wakandarathi gutumira mbeche che basari michedo nene agisio kiubura kuteagirite.
Mtumo mukari wa gicigo mbunge gya Tigania East na andikirite rwangirwa kuthuja mitugo na korona ungumania EACC guchunkuna mubunge wa gicigo kiu Mpuro wa Bori. Inkwenda kumea ni atembeja cia antu batiani wita ni ate ikuriwa na ni ate development iko kubwithwa na itukwenda independent ponde ya EACC yomba ku investigate mubunge wa Tigania East nikenda antu batiani bomba kwithia bai na resort ya purambe shochu tumirwa. Jackson Kirimi kire baroga yawe kire EACC arienda rwangiruru guchunkuna mubunge Mpuro wa Bori akimuringithania na wambabu ambecha cha CDF cha mwaka wa thirikari cha 2022-2023 na kimenyano kire uejani bwa kandarathi. Hapana tukorea kuna kunelwa. Kirimi kire baroga ejere kitia kwa mukiro ne EACC aruga ati mubunge Mpuro wa Bori na unete gicunci kya magana jairi ja 27 ya katiba na kuejana kandarathi cha gwaka barabara na kimenyano. Mukari uju ariuga antu baraba ya ikandarathi cha gwaka barabara cha murere gweta Isiolo, miche mukuru gweta kya Mwethe, Karachi gweta Mbaranga na ya murere gweta miche mikuru ni antu bandugu cha mubunge uju Mpuro wa Bori. Ariuga barabara ijiri runguro rwangirwa kera na kwau EACC ni batere guchunkuna kambuni rigo chiaka. Itukwenda EACC yomba ku investigate CR12 tumenya who are the directors baraba umbire kwitha baiba companies yu chathanirwe contract nikenda mbeja cia antu batiganire ka gukuriwa ya nchukaranga. Kirimi Nkuruki ariuga ati Mpuro wa Bori na yere shilingi milioni 7 na ngiri magana jairi ja 50 mbechere cha bateri gweta Kirimi chetho kuringana na mibango ya mwaka wa thirikari ja 2022-2023. Ariuga ati giki ni gicunci kithano kirigana kia mbecha iji na michetho iji kinyeta agitirwe. Mbecha ikona ni 5% of the allocated budget chairman to sport ichiriro mheshimiwa Mpuro accumulative to 7,228,000 boibo mwe. Number 2 of which otemechetho ya bwithirwe ke financial year ya 2022-2023 boini ontobomo orambo bite kiripota mheshimiwa Mpuro kire EACC nikenda bayuke mukondo yao as an independent body bameina mbeche chetiania chemuringi kuro tiania chetire. Mukari uju Nkuruki kire barogeje na kwenda EACC ichunkuna kaire Mpuro wa Bori ni ontobo kuna gicunci kya 30 gya katiba ya Kenya kiege mantu ja Kyoto gya kuthira kuri na riera rirega. Ariuga ati Mpuro wa Bori na yire milioni ingi 7 na ngiri magana jairi ja 50 ire cia batere gutumika kumenyera riera na ire ni gicunci kya 5 kirigana kya mbecha iji. Imantu amaya tukwenda EACC yomba kwa ilia nikenda mutiania mbecha chiawe othiringi kwa thiringi imenyo inaire. Mukari uju netite na mbere gutariria ati Mpuro wa Bori na batere guchunkunwa ni untu bokura wa shilingi milioni 28 na ngiri magana jatantatũ ire ciathuriri mbasari gicigone kiu. Mbecha cia mbasari allocated 40% of 147 million ichiombire kura nonto inkurikana rembasaro chianawa ana baraba itonga ibo bombire kona mbasari nene na ana bantiwa nya baraba vulnerable kana ba single parents bataombire kona mbasari na nya toto fans batone mbasari kubwa. Yuga ati mbasari ya mwaka juju thirikari jo 2022-2023 mbasari ciathuriri milioni 58 na ngiri magana janana na ni milioni 30 ijire aki nicho ciaezanirwe akiuga ati wingi cietire mubukone jo mubunge uju. I remember very well mwana omwe akiurwa one of the CDF manager mbecha techaina na mandu yombiro trend kidogo na we as the leaders ndona botibaterie nkira nkimenya mutiani na kunyanyazwa na chale kikiringa wa antu the mutiani ngu ya kuona. Iromba riri Jackson Kirimi rejite ntuko inka yake nyuma ya muteteri wa Kyoto Salesi Thuranira na wekinya kuandikira EACC akenda gavana wa Meru Kawira Mwangaza guchunkuna ni untobo wa mbabo milioni 40 na ijire obisine yawe. Information yandironere ni kuonania uria mbecha ndani obisi ya gavana ikurewa janjo gukaranga. Barugene eje ya mukari uju wa Tigania East ariuga ati obisine ya CDF ya gicigo kiu antu baire baraba andikiku ni bandu gucia Mpuro wa Bori ontubura ni giutate na watho na ibo batere guchunkunwa. Ariuga ati kuri na ungumani obisine ewe CDF ni ontu imwe ya mirandi ya thirikari ria kurirwo ni CDF irito kinyambere ya kurika akiuga ati mwekuru wa Mpuro wa Bori ni umwe wa kamite ba CDF ya Tigania East. Na itukwenda kumikire criteria niko yatumiro ni kenda that committee yomba kwa selected itukwenda antu batiani bamenya imbibyo tuma mheshimiwa Mpuro mwekuru weta Agnes Mpuro etha eke committee ya CDF ya Tigania East na tutamudhurire. Morgan Mweti, Weru TV, Meru.
Murito kuma chukuru ya secondary yani reri mukothimani omo aritobarani ndibetite kiri machinano ya East Africa chukuru cha secondary ntere cha Kigali ndiguruni ya Rwanda. Patrick Murimi aithirite kiuga gya kanya kambere kiri kuthungutha nkindwa kiri machinano ya secondary ya Kendiguru. Samuel Gaishima na Nteto itariria. Patrick Murimi muritoa wa kirachi kia bina chukuru ya secondary ya Eriani wadi ya Mukothima noe akamatire kombe kia muritoa ora aruthite bwega buru kiri machindano maruiro ma Kenya kiri chukuru cha secondary mara maruthirito nterechi ya Eldoret nyuma ya kuigwa ari wa mbere kiri machindano mantagara mucherechere na triple jump. Munthi no umwe wa barabathiete uchindanira Kenya muchio wa Kigali Rwanda machindano ni machukuru cha East Africa. In athletics nationals no are the best athlete in Kenya na twanenkerwa ikombe ki ikiwa nenkerwa are the best athlete in Kenya this year 2023 na ibu nonto athiete Kigali Rwanda ko represent Ndiguru. Twewe nka kuma chukuru eno aruthite bwega machindano ni mama maruiro indi bari na aritoba thanthatu kiri machindano ma regional mara maruthiritwe kaunti ya Meru. Ara Murimi na murito wongi umwe bachindire kuthi machindano ma national. Itugeretie kumo connect na athletics Kenya na thire at participate at the county level na thi mwanka Kasarani at national level ko nonto trials si athletics Kenya. Burambo mbakwa anji atongoria betu ana bara taba unonto tende na kuthiria form 4 athiria form 4 athina are nkomenya county government yena department ya sports igerie kumenta ana babu nonto tio achukuru itukugeria kumo connect akaomba kuthi trials chia athletics Kenya nonto in June na thire na indeed well. Kuringana na mwarimu munene wa chukuru eno George Kirago arimo ba chukuru eno ibaerutaniritie anene kwathura ana barabara na talanta mwanya na kubatetheria guchikuria. Kirago ariuga igukurukira kuwatira talanta ino ara chukuru yongerete mugana gwa aritoa bago anene kumarira yamberie mwanka wa 2011. Games department ibarutete ngugi nene ibaumbite kwa identify different talents ira chiombete Kenya itemete ana benda chukuru begwa beveri bakienda chukuru yeria ni secondary school nonto mwana ya ena talent yoyonde arimo bakaomba kome identify na bameshapen tikiri michetho gaki ende kinya kiri mathomo chukuru eno negitwe ikirutha bwega ikiringithanwa na chukuru ra chingi cha ntereinu academically ibarutha bwega nonto ibomba kuthomithia ana day and night baumba kuruta wire nene mono na ibu nonto kinya performance yetu grab this time ithiete up kuma 2018 2019 2020 mwanka ino yathirire 2022 aratuirite ana 11 university already bayukie majority bathiete university yetu ino ere akubia Tharaka University nonto itubera achiari betu batikwiyumba muno at least mwana ari Tharaka University na kuomba kuthi akathoma na muchiari akaomba kumuthomithia akathiria degree yake. Mwarimu George akiuragia achiari bapejage mwojo ana bago barabara na talanta mwanya kenda bachikuria. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kuna tukaruari Rais William Ruto na rugureti nende kegamano kebinana kedirikari chamatura neke Devolution conference ndeni account yo wasingisho kegamano kenende nikiaona ni akani kedirete kinyaki kibangana kwa kenda kinyakona ni abura dirikari chama account chedirete nende kirutana area kumyaka ira chedirete chirotongeriene. Mutongeria wa ndiguru ya Kenya Ndaitari William Samoei Ruto na rugureti kigomano kyo kungwira myaka 10 ya thirikari chamatura mambura yara kwithira gita na mbere ndeni account ya Uasin Gishu. Akiaria Ruto uwete kwa myaka 10 ira kwithirite kwina thirikari chamatura onto ibonekete kuguna baingi arakinya mauturo ya ntubandi thirite kinyelawa kwa kwe. Devolution has grown tremendously in a decade.
it has matured from a delicate fledgling with limited institutional capacity to administer resources, provide services, and generate own revenues, to fully operational governments touching the lives of people at the grassroots, undertaking ambitious development programs and driving economic growth. And we commend our county governments for the transformation that is visible in the Republic of Kenya. Araugite kwina yangi atigere kuthithwa ende mwankira nende kwina kya kwirirwa. There remains much more to do, and many shortcomings are still evident. But only a serious, inattentive person would say today that devolution has no impact in any part of Kenya. And you have to be really ungrateful. Ruto netite na mbere na kuwa wira na bwa thirikari yekia baukiria Kenya bandi na moroto yo bottom up onto boibo kwithaninde bukioneka ratarete kinya kongela kigina kira kithera kinya kema county. We also gave a commitment to support the bottom-up economic transformation agenda by promoting stronger performance at grassroots through collaboration with county governments and enhancing the equitable allocation of the county governments from 370 billion in the 2022-2023 financial year to 385.4 billion in 2023-2024 financial year. The Equalization Fund was also allocated 8.3 billion, an increase of 1.2 billion in the same period. Kwita na mbere na kulita mukana yo murito kibara bonde bombika kwithira ninde bakiringanitha kwana wamba bo kigina kimwingi akiwa njara ya urito yabakinyela na batethetha. We shall treat corruption at all levels of government as a high priority law enforcement issue requiring expeditious and decisive response. Regardless of position, office or status, any person implicated in the loss of public funds, whether in the national or devolved government, must encounter the punitive consequences of their action in full. I expect the agencies concerned to move with speed and attend to the many cases of corruption that are festering in many counties, including Uasin Gishu County. Na kiringwe irane nditi kedirikainene Rais Ruto wete nendi mitaratarani wekwa kendo tiera chionde ni kwidira ndi na mande ni makaunti ndene yakaitakakai. I am very happy that between the national government and the committee that is responsible for that job and the other stakeholders, we have finally agreed on the functions that should be transferred. An analysis is going on the funding that will accompany the transfer of those functions. And I am told that in the next 60 days, we should be able to transfer all the remaining functions to our counties. Ukariri gite wakanja magabana urano wenga bana wa county ya Kirinyaga anu iguru na uweta kwa kaita kambere makaunti yombete kwidira nindi ya kinyela wa nimbecha chio kurio antubura tumiti akadha thirikari ya Rais Ruto. As a good student of the Bible, I have to start properly with thanksgiving. Your Excellency, accept on behalf of my colleagues our sincere gratitudes for the end of year disbursements, which were on time for the first time in 10 years. Governor wa county Uasin Gishu Nwe Jonathan B na ramambra ya kwithira gita na mbere na kathiti uritingwe wa thirikari kire ugaibo mainya. Let us make a moment to acknowledge transformative power of devolution and extend my appreciation to His Excellency President Dr. William Samuel Ruto for his unwavering dedication to this cause. Devolution is more than a mere political or administrative concept. Antoni Akiamo balothi wa nthiguru ya Amerika Kenya nethirite akiara kigudurano kithiru arauete ni kiari kia uma na Weru. I arrived in Kenya days before the August 22 general elections. What I witnessed was nothing short of remarkable.
Kenya held what many analysts and commentators say was the freest, fairest, and most credible election in Kenyan history. No, nikumira kiri Nteto Nteto kudatu hikera katanta Nteto chetu tukeda tukiota naira ingiona cha kinyanda idatu nuzuno ntubwa Nteto chia Weru idatu mwoneto madhivya au kare sindi karwedha na mgeto PHINEAS IMAANA.